saya dapat information Presiden US Trump tidak jadi datang ke Malaysia. Bermakna Trump dia tak datang Malaysia. Anwar beria nak jemput dia, dia tak datang. Malah information yang saya dapat, Anwar call langsung, dia tak nak jawab. Anwar ni daripada pejabat Perdana Menteri ni berusaha berkali-kali minta supaya Anwar dapat bercakap dengan Presiden Trump untuk jemput Trump datang. Trump tak layan. Bukan angkat tau, Trump tak layan. Right now at Complex Bunga Raya, in rare and light-hearted moment, President Donald Trump has joined the Malaysian dancers moving to the